Nesad 46 sal beri tamaşavanın heja. Şaraki cengeka mazın bu li Malazgirt'e dinabera Roman Diyojene Çaremin o dinabera Alparslan'da ko duve cenge da duve şere da bi taybetin izike de hazar Kürden suvari yen kol ser hasbe bun alikariya Alparslan kirin ko rizgariye ka serfraziye ka geleki mazın hata bi dest xistine tabi pişte ve gelek tiş kavmin emevan yekan bağfın tabi peşe rizgariye peşe evi şere li hereme li Anadolu'ye روش چوابو روشا کردا چوابو روشا ترکا چوابو به تایبتی روشا هرم چوابو دناف دولتان دکو به تایبتی پیشتی ویجی میرکتی و وقت بجن بیلیگین گلکی مزن هاتن آوا کرنه اما بحثاوانی که بکن نماموسه نزاد امین ولاتی خیرات سرچاورات رابی پرسپاس سلام و حرمت شما و ترفمان شوانی وارا سرچاوی مستر سلم هجه من مالتا آوا کتمنش کن سپاس تحت استودیو بتایبتی ev مجار geleki girin ki nesad 46 sal beri heja min ev cara ekemin el Malazgirt ji bu avaka fermi ev naha törenek tekrine çalakiyek tekrine ev ji dve em hassasiyet ve ki dve em zuvazan buna le muhabin em hatten ve dere vakt beji axaftine ke çıxa dereng beji disa çe bu ev baştire ev yek ji geleki girin ki em bahsa şare Malazgirt rizgariya serfraziya Malazgirt tepkin ko gelek çavkaniyan da bahsa hejmarin yen Kurdajı dikin. Henek çavkaniya 10,000 henek çavkaniya 15,000 henek çavkaniya 8,000 Kürt beştari ve şere bune. Ama bahsa vani kaçı bikin malum ve henge devleta Mervaniya jî hebu mirektiye o embejin akkoyunu karıkonu pişte ve şere ve serfraziye li belav bun Türkçe belav bun Anadolu'ya. Ama bahsa vani kaçı bikin li hecemin peşiyavin zanım geliyor çavu. Peşiyav Malazgirt'te ravş çavabu. Yani lüvederin mirekti hebun, tenebun, Kürt nav çavayda bun, Türk çıman karbon buketna Anadolu'ya hatta venge derine vekri bu. Çıma efşarın Malazgirt'te havkas giringe. سپاس دکم صاحبی مهمه براستی گاوا شر ملازگری یانجی سرکفتن و فتح ملازگری از چند گوتنا گرینگیاوی بیشم پاشه روشا بریاوی بینیم زمان بله ما مستعجم کی اف سرکفتن ملازگری حقیقتا دریه سردمه کنیه همش بو کرده همش بو ترکا بله هر وسا دستپیکا پیشکتنه که علمی و ادبیه دناف کرده دا دناف ترکا دا هر وسا هیلا سیاسی دا هیلا بلافبونا نفوس کرده و نفوس ترکا آنادولیه دست به که گرنگه تاریخی دا و قوناغا که حیاتیه ایشا بوی که روش و گرنگیه و مجاری بفهم کرن لازمه که روش بریا و فتحی و سرفرازی بیته analiz kirin, lazım eser bir sekinin. Evci evet ko beriya fetha mülazgiri, serkeftina mülazgiri, Kürtci, Türkci, birasti ravşeke tari dabun, ravşeke belavela dabun. Çıma, çünkü Türk, ji Asya navin, ji bela qahtu gelaye, ji be aviye, ji begaviye koç kiribun koçber bubun xwarat xastin ware ki wargehe ki bubinin ru dünya bijine hayata xwe devam bikin Kürtcî piştî devleta meda ew 300 sal bû ku di nav tarîtiyekê de bûn bin hukmê Farisa da û di navbera Bizansa da tarîtiyê de mabûn Kürtcî Türkcî îşa di wê serdemê de İslamiyet hat İslamiyet derket hole, dini İslam'ı ku derket hole, Kurdu Türka ev dini nu kabul kırın. Bidilxwazi kabul kırın. Kurda hep beştir kabul kır. Salin 640 da, vakti Halife Hazreti Ömer da, Kurda ev din kabul kır. Mesela cinare Kurda Ermeni Asurici hebu. Mesela nav hev da bun hem cinare hev. Mesela wana kabul nekir. بدلی خوا قبول نکرد اما کرده بدلی خوا قبول کرد جو هنه ادعا مثلا دبی کرده به زور قبول کردی راستی نینه دوری راستی چما اگر کرده به زور قبول کرد و ارمنی و آسوریاجی قبول کرد کلدانیاجی قبول کرد بله اوجی دیدن نشاندن کو کرده بدلی خوا قبول کرد ایجا گاوا قبول کرد اکتیویته کی مزن بیگ هات روشه که
پیشکتی کت دستیوان و حکمیوان زیده بو ای کرده پاشه کو ترکشی هاتن وی نیز که مثلا 700 سالین 705 دا شهر تالاسی هیت بیروگزان لکولینرژی سر ویا دسکنن ترک قاسی 705 سال پیشتی کرده اوجی بون مسلمان و اوجی برب آنادولیه و دمشیان گاوا اف هر دو هیز اف هر دو گل کو اسلام قبول کرن و بون هف دینی هف دینداشی هف کو دبیشن بویا هف دو ناس کرن جار اول خود و سردمی دا کرد و ترکا هف دو ناس کر و هف درا بون متفق و آلکاری هف دو کرن و سردمی گاوا کو سلطان توغرول بک آپ سلطان الپاسلانه حکمدار ترکیه و دمی گفته هرما نیزی آنادولیه به کردار هر ناستو به میرکتیا مروانیا دولت مروانیا لآمده لفارقینه اوجی بن حکمداریا کرده دایه و آلیکاریه هفدو دکن حتی حکمدار دولت مروانیا جی تغرول بی را هدیه دشینه تغرول بی جی جور را هدیه دشینه و هفکاریو هف ناسینه که گرینگ بکته بله پشتی وی ایدی کو بیزانس کو امپراتوریا روم ایریش کردا و ایریش ترکا دکه چونکی اوردیاوان پرمزنه ادوی نقبه دا دوی قوناغه دا براستی روشا کردا روشا ترکا جی بهتر پیشت که پیدر پیامیوان مشارتن هجی بجمع ها مثلا وهنگی امپراتوریا بیزانسی هبو معلومه کرد مثلا دولت مروانیه جبوانا وقت نوا شر جنگی راسله لوی در وقت تهدیده که هر تم دیدیتن پیشته کو مسلمانتی قبول کردن کرد گلو اف یک جدنا برا بیزانسی دا و کردا دا هنزیتر بور جیر راگشیان دیسا ده همان قاعده دیسا به هفدو تهدید تکرن قی نه او راگشی او رکابتا سیاسی ایجا رنگی کی رکابت که دینی جی درخست هولی جبر کو دین اسلامی نو درکت بو و کرد اف دین بدلخوازی قبول کربون و اف رکابت اف گنگشی زیاده تر بو و دوی هیامه دا تابی کرد لگور امپراتوریا بیزانسا هی زمان هندک بو و نفوس وانجی هندک بود چونکه هی آنها جی کرده آنها مثلا گاوا کو بحث آنادولیه دکن بحث آلیه روجاوا دکن تجی بهیستیا دبیجن آلیه رومی آلیه روم یعنی هی وی چاقی دا جی آنادولو دست روما دا بو و بوک ولات روما دهات ناسین ایجا اف حکم روما حکم بیزانس کو زیده بو گل جارا کرد برطرف دکرن کرد مغدور دکرن ایجا کرد جی خریستیانی قبول ندکرن هی بریا اسلامی جی کردا خریستیانی قبول نکر دخواستن بزوری با کردا بدن قبول کرن فقط کردا باوریا خویا بری ازدیاتی زردشتی دا بردوام دکر اما گوا کو دین اسلامی هات اساس دین اسلامی نهرین معامله مسلمان نهرین اخلاق و خوی وان نهرین دیدن کو دین اسلامی حقیقت لگور کاراکتری کردایه لگور روش و راستیا کردایه لگور باوریا کردایه بری آیک خدایی همجرد بیجن تک اله ترکیتی دبیجن کردی جم دبین یک الهی دیدن کو باوریا کردایه بری و دین اسلامی اساس خدا نیزی هفن و لگور اخلاق و کاراکتری کرده بدلخوازی قبول کرد حتی بریا ترکا قبول کرد دوی سردمه دا ایجا لهمبر امپراتوری حوجداری به اتفاقی که هبو حوجداری حتی اتفاق پیشی به عربا را کرن کرده بسایه اسلامیت دی هنه که هیز گرتن بوی هیزه دیار بکر کرده دستی کرده مروانی جخلو ما آوابو پاشه کو سردما بیزانس عباس یادا عرب قوت وان کیم بو کرد تنیمان کرد تنیمان گاوا کو ترجی بون مسلمان هاتن هرمی و یعنی دکا دبین کور خواست چاوک خواده دای دو چاو او هاتنا ترکا کردار بو هیزه که گرینگ و او هیز بو سبب خواه محافظه کرده و خواه محافظه
Türka. بله هجه معلومه مثلا دوی شرایط دوی جنگی دا بله دوی سرفرازی دا رولا کردا گلکی او گرینگه مهمه کو بله. مثلا د پرتوکا شاکر اپ زمیر دام دبینن د بله. شرفنامه دا یا شرفخانه بیتیسی دام دبینن کو راسته اول جمع هي راسته باسا و مسئله که کو دیروکا یا کردا دا اف یک گلکی گرینگه و شرجی اف سرفرازی گلکی گرینگه جبر کو بله. حیوانگه کرجی اتفاقی که اوسا هیزه که مزن نکربون راسته رولا که گرینگ هیه که دهنه که هجمار دا مبعثا 10,000 عسکرا کره زیادتر جهنه که هجمار بحثا هنه که دیجید کن معلومه رولا کرده گلکی گرینگه دوی شره دا و اتفاقا وانو یا ارپاستان گلکی گرینگ بو لی مثلا لوی داره مبعثا ارمنیان کرد مبعثا سوریان کرد راسته وینگه او قومین که ام بجن نه کرد بون یعنی بله مثلا ناو کردان دا ارمنی جی هنه ام بجن ایزیدی جی هنه سوریان جی مثلا هنه منسوب الدين دني منسوب الدين دنه اوان جی پشکریا ارپاسlan kire gelo yani yaş arpaslan tişteki go teko yani heke un alikariya ma bikin بهلن ام درباسی آنادولیه ببین ام وی قادوان آخاب دستی خواب بکن زم گلو وینگه بحثات آخه کی بحثات تشتکی بحثا وک بیجن اویناجی او به اتفاقا ما تشک هبود نابراوان دا وک پیمانه کی کربون نکربون او جي جرينجا دوي سردمي دا دكار رقابت ومجادلات تكوشين لسر ناسنامات ديني شكل دقرت شيوه دقرت إيش أجبركو أرمني خريستيان بون سورياني جي خريستيان بون و جبري دا جي رقابت وانو كرده هبو رقابت أرمني و سورياني يا بكرده هبو چونكي قابا كرد لوي هرمي بون خريستيان دين خريستياني ومسيحي هات سورياني و أرمني قبول كر أما كرده قبول نكر بله كرده قو أم دين خوي بري دوام دكن أبيجي كيف شكو رقابتك جواكي دنابرا كردا و أرمني و سوريانا ده هبو يعني دنابرا جنارا ده هر تم اف رقابت چيد به بله فقط رقابتك اريني نكو رقابتك دجمناني بله هبو فقط كو بشتي ايريشن بيزانسي اي روما ارمني و اسوريا وك متفق ديني ديتن جخورا بيزانسا و افا كردا روشا كردا خسته روشا كخراب بله اف روش بيشتي كو ترك هاتن هريمي بسر كيشيا سلطان الباسلان كردا هيزك نو ديت و دوي شهري دا جخوي جام ورن سر مجارا برساته ادفردا دولتا مرواني هنا چافکانی دبین 20,000 حتی هنا چافکانی دبین 26,000 پرتوکین تاریخی ایوی دمی بله 26,000 اسکر جهیلا دولتا مروانی و جهیلا کردان و شاندن هرا عبدالپاسلان و به اتفاقی و هن چافکانی دبیجن 30,000 اسکری الپاسلان هبون هن چافکانی دبین 40,000 اسکری الپاسلان هبو حتی ویس روشا خطرناک تا الپاسلان بيشيد دخوازه بريا صلحي مسألة حل بك فقط ببيزان صار نصا بالي شو ببيزان صار ببيزان صار دخوازه ريا هفكرني صلحي بيك بينا فقط اورديا بيزانس و سروكي يعني امبراطوري بيزانس رومان ديوجن في بيشنياري قبول ناكه جالك مظلوم جالك هزدارة وامبراطوري جي دبن حكم ويدا قالك ملات هنا حتى دبن حكم اورديا ويدا هنا عسكري تركي هبون عسكري تركي شامان مثلا عسكرين اوغوز عسكرين كبچاك ان تركمن هبون كو دبن حكم بيزانس هبون رافي بيزانس هذا لهمبري كردا وتركا مجادلات كرن ارمني سورياني قسمكي وان دناوي اورديا دا بالله قسمكي ارمني وسورياني تشاكتا باسكر نوتر دمينن نوتر يعني بيطرف دمينن دوي روشي دا غاواكو الباسان مجبور دمينه شر بكه و اسكري كردجي كوتين هواراوي تين اليكارياوي كو هفكاري دكن شر ببينبي ناچار دمينن و دست به شر دكن و شر دا
قسمێکی ئەسکەرێ ترک ئێن هێلا ئیمپەراتۆر هێلا بیزانس ئێدر بن حکمی بیزانسێدا شار dikin dibînin ku hin kesê hember bi tirkî jî qise dikin ev nafam dikin ku ê hember Tirkin jî nizanbûne ku Tirkin bi vî awayî safê xwe diguherînin yani rafê xwe diguherînin ji nav orduya Bizans dertêne beşdarî nav artêşa Alparslan dibûn bi vî awayî hêza Müslümana zêdetir dibe hêza Müslümana zêdetir dibe û ev serkeftin pêk tê hêjê me mesela em behsa 20,000 30,000 dikin hene çavkaniyê hêjem tê jî ku 40,000 hene 40,000 li Kûderê 200,000 asker li Kûderê ev jî yani meriv çawa lê bine mesela Bizans hewqa împaratoriyeka mezin e 200,000 askerî wê hene û nikare bi 40,000 yani ev Sina safê mesela guhartina safên yên okey ev tesîreke tamam tesîreke giring e lê ev ne tesîreke ew esasî yani ya diyarda nîne yani çawa wisa qezanç dikin ew herêmê baş dizanin yan taktîkên herbê baş dizanin bi rastî a awilîn kifşe ku di navbera Kurd û Tirka da wê demê îttifaqeke ji dil hebiye îttifaqeke ji dil ev muhim e bi min yek jî bi dînê İslamê re van her du milleta aktivîteke nû destxistine hêzeke nû hêzeke ciwan destxistine hêza îmanê dibêjin ya deka hene cîhan hêza îmanê ev hêz quvveta wan qat qat zêde dike li hemberî Bizansa û a dutiya jî Kurd ji xwe niştecihên herêmê ne yani ehliyên herêmê ne herêmê rin naz dikin û derdor naz dikin û taktîkên Bizansa rin naz dikin Tirk jî hêzeke koçber biye li çol û çiya jiyane zehmetî kişandine zor û zecir dîtine evê rewşê jî Tirk hêzdar kirine qewî kirine ev her di hêzê ku xusûsiyetê wanê aktivîteyê hene ku li hember Bizansa hatin bahev ev hêz qat qat zêde dibe lê dezavantaja Bizansa jî ev e Bizans tamam orduya wan qasî 10,000 eskerî hêzdar e 10,000 leşker fakat artêşa wan perekende ye yani leşkerên Gürcî ên Asûrî ên Ermenî yan ên Rûm ên Xristiyan perekende ne o hevkelî jî nînin her yek serîkî da dejû ji xwe wê serdemê rewşa dewleta Bizansê di nav keşmekeşî û teşqeleya şerê biraya da bû ku her yekî dawa hukumdariyê dikir di Bizansê da fakat Roman dûêjan xwest ku bi vê şerî ve wê rewşa aloz bişkîne fakat ew rewşa aloza siyasiya xirabûnê a di nav Bizansê da nehîşt ku ew orduya ew artêşa mezin a Bizansê a împaratorê wê hêzê nîşan bide wê aktivîteyê derxîne holê eva jî bû dezavantaj ji bo leşkerên Bizansê û li hemberî Kurd û Tirka li hemberî Sultan Alparslan xwe negirtin ev yek gelekî giring me behsa tekiliya Tirk û Kurda piştê serfiraziyê çi guhartinek çêbû ku guhartineka gelekî mezin e me berê xwe bidin temaşanê ja di derbarê rizgariya serfiraziya ya Malazgirtê da bêka nişteciyên yên herêmê yên Mûşê yên Malazgirtê bêka çi gotine derbarê serfiraziya Malazgirtê da em berê xwe bidin wê veterê dûra dîsa me li vê derê
کرنه و 1071 دا او روح لانادولی ولات انادولی مدنیت اسلامی مدنیت براتی هات انکشاف کرنه الپاسان 1071 دا وقتا که هات ملازگری لبرا مساج کی دا مساجا براتی دا مساجا کو براتیا اسلامی به هفرا تو قیمت etnisite ki tünneyi ancak bir beratiya İslami medeniyet ki hani ava kirni. O medeniyet 1000 salı jiyana xo berdevam dike ve inşallah İsa'cı serokomar 26 tebağı da go esti milazgiri be evi ruhi Sultan Alparslan evi deri hani ji Türkara, ji Kurdara, ji Müslümanara vekir o Anadolu'yu kır velat o kat evi velatı hani ku ödinay tartışmış kirini bana velatiya, biratiya, Türk'ü, Kürt'ü o gelek Anadolu'ya tevcihana xo berdevam dike jüqası birey serokomari me Recep Tayyip Erdoğan bange da gu emhammi bir ruhi Sultan Alparslan çavi deri vekiriye em bu ruhi disaten araki Alparslan be ordu ki be sayavi hendikle karşı Roman Diyojen çava müzafer bu ruhi birati müzafer bu gel desteği hevu dine girtin be Müslümanlığı desteği hevu dine girtin kesine götü Kürdi tu Türkiye tu Alevi tu Sünni tu Arabi tu Acemi ve farkı kesine kirna ve bicbana ilahi kelimetullah be desteği hevu dine girtin ve serokomar ve ruhi hani zanuk ve birati hani gelek kadimiye gelek tesisik bizam hati tesis kirini jüqası evi ruhi hani 26 tebağı 2017 da dise haykırmışı bütün çavi düşmeniye medeni here bir çavi düşmeniye devleta Türkiye'den here endin emyekın embranın em vekhevin em tfarqi ki nava meletuniye em hazdikun kud meydana milazgirida ji Sultan Fatih ra selam bişenin em hazdikun ji meydana milazgiri ji meydana Sultan Alparslan ji komutani Kudüs'e Selahaddin Eyyubi ra selam dişenin em ji meydana milazgiri ji Fatih Diyarbakır Halid bin Velid ra selam dişenin ji İyad bin Ghanem ra selam dişenin em ji meydana milazgiri ji meydana Mala Hasan Banuki و مال رسول يوسف كي أخشم سدين وحجبيرم ولي رسالم دشينن يكتي ما أو قصا يكن كو برن كو أم بيكو خبج ميرن بحزارة يكي ما هنن جوي قاسي أبي نفاقة هني أبي فراقة هني بريسر وكمار via لفي ميدان 1000 سال أول شو هاتي تأسيس كرني لسر أبي روحي هني جيانا ما دوام دك مالازگرد sadece Malazgirt olarak merif hakkı ne bine Malazgirt zaferi Türk İslam devletleri arasıydı cizav önemli zafer ki mazine Malazgirt ne biya iro çi İslam hebu çi Türk hebu çi kurman çi bu kayekten hebu Paşa Malazgirt'i em Anadolu'yu jxore yurt kirin iro xudire şükür serok devlet Tayyip Erdoğan önem aviya zani iro idi derxist der ve jiro peştir ji Malazgirt her sal em avaki kutlanmış bikin her sal avaki ji em dünyaya tekrar Türka Müslümana em hatin disa emtin iro ji emtin sıbeji emtin devlet eki mazının dünyaya ispat bikin Malazgirt da 1071 da Sultan Alparslan da ara Roman Diyojen da حربا گو هاتا کرن جبوی امتی جبوی دمانا هاتا کرن ایرو هدفا گو نیار دجمن جبوی لسر اسلامیت اوینه گودلیزن ویگا اب اوینه هانینا ایجا لسر ترکیه لسر رجب طیب اردوغان تیلی استکاندن به همتا ساداتا به همتا عالم الرسول اکرم انشالله ویجاری جی هدفا ما در ریا سلطان الپاسلان دا 2023 و 2071 هدفیه ام به سلطان رجب طیب اردوغان جمهورباشقانی خارا ام اوی رید چن هدفا ما اسلامیت د جغرافیا مسلمان دا برای دی خود نیریتن زافر هناجی جملت مرا ج ترکیه را بخیر و د 1071 دا چاق سلطان Alparslan evi mücadele kir em mexiste vi Anadolu kapısı
هدف اوی اسلامیت بو مسلمانی بو امجی دوی ریدانه دوی ریزیدانه انشالله امجی اسکری رجب طیب اردوغانن ام زافر خو بخوشی بگیشی امی قطلامیش بکه سال 1701 دا آلپاستان خودی تعالی رحمه خلوی لاسکری وی بکری تف انسان باش بون سر وی حرب کردن دریا گوفبوی آنادولی جبوی اسلامیت جبوی انسانیت جبوی 1000 سال انسانی ما لسر وی یکی لسر وی جهاتی بونی جربونی çünkü 5000 askeri mi bu? 5000 askeri Roman Diyojen bu. Evana askeri ev kasap imam bun. Ev 5000 evi 5000 hani ani çünkü ani bütün aman perişan kir. Eğer Malazgirt ne biya İslamiyeti Türkiye'de zaten ne bu uçak. Zaten de desti Roman'ında bu. Zaten netiştin. Veki İrohani embejin Müslümanı meyil, Çin'i Müslümanı meyil, Nava İsrail, çi cefayı tikşandın, İran Müslümanı Türkiye cevi tikşandın. Çavan evroj, Malazgir'i tukhastin go, de desti vanda bimini, milleti me yok bikin, İroji hedef avanı ev bu, sero kumere meci, tezanabuna vi yeki daya, jibuna vi pezna khadija vi baş bibe. Jiberku Malazgir'de diroka dünyayı da, diroka Türkiye'yi da önemliye. Jiberwi ku İro disa Serok Tayyip Erdoğan dixwaze ku ew ruha ew heyecana dîsa de Anadolu'da de Malazgirt'e da bin zaman devir da başlamış bike. Malazgirt kurtuluşa insan ay bu. Malazgirt efendim kurtuluşa Müslüman bu. Malazgirt cejna İslam'a alemeye. Malazgirt bayrama İslam'a alemeye. Malazgirt serfenaziya İslam'a alemeye. Jiberku Malazgirt cejna İslam'a alemeye, bayrama İslam'a alemeye efendim de tarihe de civi mezene emgere Malazgirt'e zaf önemsemiş bikin. Beli tamaşavan necam disa stüdyoya ne taybeti ev mijara serfraziya ya Malazgirt'i geleki giringe tabi elbet em basa giringiya ya Malazgirt etken de derbare ve yeki de veterime ve hebben iro le Malazgirt'e le muşici tamaşavanja çalakiye ke vakt törenek heye koseru komarje ve beştare ve çalakiye bebe çalakiya ya Malazgirt'e serfraziya Malazgirt'e ko nesad çülüş 6 sal bere bu ev serfraziya tekrim be ittifaka Kurda و Türka pişte veji tabi gelek teşt guharin ama bahsa ve yekepken heje em hatır hatta ya vak beje ittifaka ya Kurda Türka ama bahsa ve yekekir şarji hatta kirne pişte ve şari yani meha mesajı gelek iten dina ve teridaj mehalek mesajı xwande hani kan mesela de bejin pişte ve şari yani aha Kurda çebu velatê Kurda çebu وقت بجن نهار رزگرتنه که و هرمی کو افش سرفرازی پیک هات کو قومی نها آخا مهیل و در واره مهیل کو ام بجیبونه کو بحثا و سردمت که اف یک تابی یک راستیه که بر چاوی مه اتفاق که بو و نبره ترک و کرده ده هبو شرک چه بو سرفرازیات بدست خستنه پشتی وی چی بو کو پشتی وی گلک میرکتی قومین گلک ایوبی قومین عباسی چه بون سلجوکی هن هیزاوان مزنتر بو دولت مروانیا خلاص بو پشتی وی چی و همه هک بحثا وی او رفشا پشتی سرکفتن Malazgirt'e hakikat giringe çünkü قدرا کرداجی ترکاجی گوهرند گوهرند لی به عالی ارینی دا گوهرند عالی مثبت دا گوهرند چوا مثلا پشتی شهر کو کردا بسایا و سرکفتن حریم سرحدی حریم آنها هم سرحد بیجن تیدا موش ملازگرد آغری ایدر قرس حتی ارزورم کتا ناو جغرافیا کردا بله ترک به کردارا کو او حریم به دست خستن اول همبری رومن دیوژن بیزانسا سرکفتن به دست خستن ترک لور نمان ترک درباس بو عالیه هیلا آنادولیه
چونکی جوان را ولاتک لازم بو جی وارک لازم بو لی بستریانا لی بیوریانا ایشاش برویه که ترکا او هریم جو کردا را هیشت گو اواج جخوا هریم آوه و مکانی وه جیناری ونه اواج ورا کرد خورا مکانی که نو گریان و بر به هیلا روژاوا چون و دوی سردمی دا او تکلیا کردا و ترکا آد دوستانه دیسا دوام کرد دولت مروانی جی هیزاوی زیده تر بو فقط ایجا دولت مروانی به عباسیین عرب را کتن ناو مجادله که سیاسی اساس مروانی جی نه کتن ناو والی وزیر عباسی حتی ناوی فخر الدوله بن جبیر تکل نابراوی حکمدار مروانی هفت که و اما ده او که داشه ده پرتوکا شرفنامه داشه شرفنامه قسم بحثا وی مجارد که و دوی مجادله ده نابرا عباسی و مروانی دا پیشی کرد سر دکهون مروانی زافر به دست خن لی پیشتی وقتا نابرا حکمدار مروانیا نابرا زاروکین ولی عهدین شهزادین مروانیا نابرا آن هفت کمن نوا اختلاف و شر نافخواهی و اوا روش لهمبری عباسیان وانا تک دبه و حکم وان ضعیف دکه پیشتی چند سالا جی تخمین من سال 1382 دا دولت مروانی ایدیش هولی راد بد که بن حکم عباسیه پاشی او حریم قسم که پیشتی عباسیت که بن دست سلچوکیه فقط او بنگه کو مروانیه به هفکاری سلچوکیه به دست قسم لسر و بنگه مروانیه حکمرانی ایوبیا پکتی خاندان ایوبی این کرد به بنگه ها پشتی زافرا ملازگری روشک سیاسی روشک پیشکتی روشک حکمرانی به دست ایوبی امپراتوریا ایوبی چیدکن سلطان صلح الدین و به روشا منبیت زمین منبیت پشتی سرکفتنا ملازگری بکارتینه افرش روشک کو حکمرانی کردا چه به وک امپراتوریا ایوبی دست که به ایدی امپراتوریا ایوبی سلچوکیا جی تکت به و وان حکمران در دورجی دخل حکم خو دبه امپراتور ایدی حکم ایوبیا ج ارزرمه بگره حتی یمنی حتی ج ارمنستان و روان و یریوان بگره حتی یمنی ج آناتولیا ناوین بگره حتی بصرای باکور آفریقای حکم دخل دستی خو و سلطان صلح الدین مدرسه ده آوا کرنی کردا خاصتا رولکی گرینگ ددوان حتی مثلا هرمین سرحدی کو پشتی شهر ملازگری که دست کردا و ترکا پاش ترک ورا ترک دکن او هرم دست کردا داد مینه صلح الدین ایوبی عشیره کرد ج باشور ج جزیره ج آمدیه سوق بال هیلا سرحدی دکه عشیره کرده حتی هر عشیره کی جی شیخه کی ملاکی دکه ریبری عشیره دبین هر سرحدی جی والا وان زوزان وار وارگهین کرده وارگهین مسلمانا و تیکلی مسیحیه و فلا و ارمنیا جی ندن زراری ندن وان فقط میزی گنده وان خورا گند چیکن اف سیاست صلح الدین ایوبیه و حتی آنها مثلا گلک گند هنه لسرحدی از بخوشی مشتی مجبر کو اجوی هرمی ما او قید تاریخی و روشا هرمی عینی لحفدود کن یعنی هر گنده که آوا کن دبی نیزی گنده خریستیانا فلایا و هر گندک آواد به حقیقت حتی نابی وان گنده پروی نابی وان عالم و سیده او گند به پیشکشی وان هاتنه چه کرن بوان ناوا هاتنه ناف کرن مثلا
شیروان شیخ مثلا گنده من حمزه شیخ ناوی بله ملا مصطفى ملا داود ملا دروان شیخ یعقوب شیخ ولیاو نظام ملا عثمان ملا بکر هكذا ناوی گله گنده ملا و شیخا و دست بیر که اما به سیاست ایوبیان کو کردان سوکی هرمید که تینی وان نزدیکیا گند چیدکن وان وارین والا و خالی ایمار دکن و مدنیت که نو مدرسه نو تحصیل و علم که نو به دستخن و او بنگه ها وی دمه کرداج تنبونی خلاص کرد آنها او روش او یعنی اتفاقا بسایا مروانی و سلچوکیا چه بو لهمبری بیزانس اف روشا کردایا سرکفتی آ تاریخی آلیه شخصیتا کردادا آلیه ناسنامه و زمان کردادا درخست هولی و ناسنامه کردیا دینی آ ملی جی و چاقی چه بو هجام نها مثلا مباحث ایوبیان که مباحث عباسیان که معلومه دولت مروانیان جی وینگی نه مسلمان بو بله مسلمان بو عباسیان وینگی نبرا تکلیون نخوش بون بک عباسی جی مسلمان بو راسته وینگی او طب الشركه دوی اوقات ورا بدس خستن هركز او كي مجادله برفرات که وینگی چما سلچوکیان آلی وقت بجن یا جان بجن ترکا آلی مروانیان نکرکو به مالاز گرتی دا آلی کاری دو کربون راسته اوجی پرسه که مهمه مجارک مهمه او هیا دکا مروانی گاوا چه بون به عباسیه را شر کرن مجادله کرن بوی آوایی چه بو مروانی چما؟ عباسیان شر کرن تابی جا گاوا کو چه بو چمکی بریا مروانیان حریم کرداجی حریم فارساجی حریم عربجی همو بن حکم عباسیه دا بون بله عباسی وقت دولت که اتوریتر وقت دولت خلیفه اسلامی هر تشخص بن حکم خو بله فقط مروانی وقت حکمدارو ریوبرین حریم کردا مسلمانتی کو قبول کرن و خواستن جبن حکم دولت عباسی درکردن دیسا مسلمانیا خو پیش بخن دوام بکن و سردمش خو دولت عباسی ضعیف شید که بله دولت عباسی کو ضعیف که مروانی به شر و مجادله کی رزگار دکن و لهیرا فرقی نه لهیرا دیاربکری اتوریته خو ساز دکن بله اما قاسی 100 سالی دوام دکه یعنی بوی عمر دولت کی 100 سال باشه یعنی خو او کیجی ابن خلدون دبی عمر دولت ناوندی 100 ساله پشتی 100 سالی دولت کال دبن یا فرم دو گهرینن اگر خو نه گهرینن دمرن اگر خو بگهرینن لگور روشا خو جنو و ساز بکن دوام دکن ایجا دولت مروانی جی 100 سال حتی 100 سالی زیاده تر دوام دکه فقط پاشه دیسا عباسی ایریش مروانیا دکن لگور شرفنامه حتی روپلا هفته و سسیا دا شرفنامه دا اف مجار هیا اف مجار کو عباسی مسئوله ایریش سر مروانیا دکن روشه که سیاته ما منصوب عین دینی نه مسلمان نه ما جارنا اگر منفعت مروا لهف بقلبن و جارنا مجادله اوسا قسمی چه دبن حقیقت مجادله قسمی چه دبن خیر روشه مروانیا جی پشتی 100 سال شوندا دکوه آلوزیه و اف مجادله سیاسی اف مجادله منفعتی هر دولت تینا همبری هف و اواجی دبه داویا حکمرانی مروانیه فقط تابع اف داوی جان هر داوی دبه دسپیک کشی پشتیوی او داویا مروانیه دبه دسپیک ایوبیان تابع اف دولت ایوبیان جی گلکی گرینگا کو تسیر خو گلکی سر حرمه ل انادولی جکریه تابع اف شرو پفچونا یا مالاز گرته پیشت شرو پفچونا سرفرازی مالاز گرته قادکا دوار ادبیات چاند هنر یا زمان دا جیوه بو تایبتی چاندا کردا دا جی گلکی پیشکتن اکشه بو اما بحثا و یکی جی بکن وطره اکا مه یا تماشاوان هجا به تایبتی دوی وطره دا اما بری خو بدن بیتلیسه
زانیگاه ارنه بیتیس ارنه او اما برای خوب دن جزیره بوتان لوی درجه وقت بجن سپور ما دیروکناس ما درباره و مجاره دا سر مسئله سر فرازی مراز گرتی دا تشتی آخافتنین گرین کرنه اما برای خوب دن وان پیشتی و دیسا مل استودیو بن 946 سالوگرا یا ملاز گرتی تماشاوان هجا لموشه لملاز گرتی ایروژی تورنه که مب آوه که زندیجی گاوا کاده مبری خوب بدن و درجی ملاز گرتی بکا چالاکی چوانن میوانی مجی یین گرین کرده درباره رزگار یا صرف رازی ملاز گرتی دا امبری خوب بدن و وتره پشت را دیسا مل وتره هنگو مروفت که زفر ملاز گرتی دا هم تاریخشید بیشتر 10,000 هم بیشتر 4,000 کرده دستک دویا و محبره هاورا دست خادانه هفدو پاولا درکت نریده و ریده‌جی موافق بینه هم ترک و هم کرد بینه یک و پیشبر بیزانسی ده اف مظفرها elde کرنه قاطکه هر دو ملوجی هر دو طرفوجی و مظفر ده هیا هنگام مروفت که و هر سه چور اولای تاریخی گلک ملاز گرته ده ترک کرد پیشبر بیزانسی بینه یک مظفر بینه پشتان فتکی قطل عمر عراق ده خود شهریه ترک کرد عرب و ملت هندی دست خادانه هفدو پیشبر انگلیسی ده موافقه گلک مازن دست پیکنه چنانقله های کذا جوردی ترکیه ما کرده ما ملت هندی همه حفره چنانقله ده düşman mazın o savaşı aleti mazın hücum kırna bunlar ama millet bir yak pejber ve dünya muvaffak biya. Dolayısıyla 15 Temmuz derece aynı ve darpa planıyla Jordi millet bir yak pejber ve örgüte muvaffakatı dest pekiriya. Dolayısıyla ve olay amçı dertehi kengi millet bebeyak dest xabde havdu biligo hasalamış gibi muvaffak bin ve dehaya serkeftin ve dehaya gelecek Türkiye ve dehaya. Birlik ve dayanışma gerek Malazgirt'te, gerek Kutul Amar'ı, gerek Çanakkale ve son olarak 15 Temmuz'u memleket olarak donino ve hali me göstermiş ki meydanı ümmet Rabbi örnek ekspahi, rol model ekspahi, fotoğraf ekspahi millet ancak ve rasmi örnek bastine gelecek okua ser ve ovop ki ümmet ser ve rabiçe afş ümmet Rabbi rasmi ekspahi örnek ekspahi. Yekitiya Kurdu Türka bu ümmete İslami gerek giringe o gerek mühime. Laura dınava Türka da ji dınava Kurda da ji zafi ve ehli sünnetin ve hakikaten her du millet ji devama tarihi da hevra minanı goştu khun veya goştu neynuk bune cehev cüda ne bune gençvici yekitiya Kurdu Türka jibu peşveçona ümmeti zav mühime ve lazıme bir berdeva kirin yani iru embejin heneki tohume fesadi velev te avetin nabeyna Türka Kurda da ev ne jibu menfaata Türkane ne jibu menfaata Kurdane o jibu menfaata ümmeti jinine jibu menfaata ümmeti du milleti de vi velatı Anadolu'da vakti kumul bedne mili hef bidrati لسر حقي لسر عدالتي اگر کو پش بنه پشتي هف حقيقتا جبو پیش وچونا امتا اسلامي gelek gelek be sebebi hişariya Müslümanı ditirji milleti ditirji lavra yekiti o alikariya Kurdu Türka niski hazar بهورا مشاندنه هزار ساله بلکه زیده ترجی دوی آوایدا دحربا ملازگیری دا دحربا چالدرانه دا دحربا مرجدابقی دا دحربا چنقلی دا yani alikari ve peştgiriye heve Türkan-ı Kurda bir gelek ava
fayda daye ümmeti o buye minane tırsek nazınji hem jibu xaçperesta hem jibu siyonista. Lama Sultan Abbas'tan hatta Anadolu'da Rojilata Anadolu'da zulma Bizans Bizans devlete kals bu libeli zalim bu liser gundiyan cotkaran liser fakir berangazan ve bacı haracı zulma haber devam tıkıran devi heremeda Kürtci dijiyana libeli Kürt Müslüman bu Sultan Alparslanji malum hükümdaraki İslam'la ve Müslümanana Selçukya Demat eser Anadolu ilişkili ser Bizans'ı ev kurdan behevra hareket kirin. İttifak kirin. Bu fikri Ramana ümmeti, ser fikri Ramana ümmeti behevra hareket kirin. Behevra ilişki ser Bizans'ı kirin. Roman Diyojen esir hiltan. Ev hadise hani de diroka Müslümananda, de diroka Türkanda, Kurdanda, Araban, Acemanda, de diroka ümmete de gelek giringe levra devi demida le malazgeri brati saz biye ev brati bisat salan berdevam kiriye hatta iroji bratiya Türkan, Kurdan berdevam kiriye behevra yekiti saz kirine ev yekiti yavan hatta ilo berdevam kiriye çünkü Kürdü Türk bir ittifakı nametici külfetici behevra pay kirine yani çi zori çi tangasi hebiye behevra pay kirine u devlemendi huzur ku hebiye evji behevra pay kirine hatta ilo ve altına jibuye ki şer melazgiri yani Hazır haftaya kadar kur melazgiri Bizansu arteşin Müslümanan ku cenk kirne şer kirne derya Anadolu jiş Türkan ra vekiliye libeli zedetir Anadolu jivi hazır haftaya kadar ketiye bin deste ümmeti ve Müslümanan jibuvi yeki jivi abuyu avayji cenga melazgiri gerek giringe diroka İslam'da, diroka Türkan'da, diroka Kurdan'da, ümmeti de Beri tamaşavanın hija serfraziya ya Malazgirt'e ko avcı vak serfraziya ka Çanakkale gereki giringe ko pişte ve şarı pişte ve serfraziye dergehin deriyen yen Anadolu'ya ji Müslümanlara ji Türkara her vaha ve bu ko hatta bahsa Emeviyanım hatta vedere ko pişte ve serfraziya Malazgirt'e mirektiyen mazınji giringi ve bun ko yek juanji evek avcı Abbasi bun o Emevi bun Eyyubi bun taybeti mi bahsavan yakanji bükün tabi dve varida ve serfraziya Çanakkale ne tane wara axa har bidest xistini gelet qadin din da jî pêşketin çêbûn ku ew jî yek ji wan jî ew e ku ew jî zimane çande hunere divan yekan da jî gelekî pêşketin çêbû ve ka pêşketin çine em ji hêjayê xwe pirsin mamosteyê min rastkê me got serfirazî ya Malazgirtê wek serfiraziya Çanakkale gelekî giring e piştê vê şerê duwarê ziman da çand da hunerê da gelekî pêşketin çêbûn ku Şeref Xan jî behsa vê yekê jî dike Ehmedê Xanê Malay Cizîrî jî ku ew jî giringiya vê yekê jî bilêv dikin dê helbestên xwe da dê pirtûkê xwe de jî vê yekê bilêv kirine piştê vê şerê piştê vê serfiraziyê nizam gelo duwarê vê qadê da çi guhartin çêbû erenî û neyênî jî براستی دوی وارد گوهرتین کچه ارینی بون یعنی این نینی مرد بگره و لی بنیره تفرعاتا جی بنیره نابینه یعنی همو ارینی نه چما چونکه پشتی وی سرفرازیا ملازگری هرم جی تهدیدین دروایی جغرافیا کردا دروایی جغرافیا ترکا
رزگار دبه ج تهدید این دروای رزگار دبه بله و او تهدید هیزا امپریال بیزانسی که ولات دن داگر دکر بر حکم خو و او هیز قلس بو شکست و پاشفا کشیا بله افتشکی مهمه حقیقت او روش زمینه کی امین زمینه کی به باور درخست هولی جغرافیا که به باور درخست هولی د سر وی زمینی چند هنر ادبیات گش بو چونکه بوی هنری بوی زمان بوی مدنیتی بنگه ها هری مهم چیه زانی بنگه هری مهم امنیته حضور رفاه اگر اندیشه شر اندیشه جان روح حیات تنبه انسان بشریت جبوی که زمان پیش خواه هنری نشان بده احتیاج خواه روحی قلبی انسانی وجدانی بیک بینه حول داده بله حول داده ایشا که پشتی وی شر ملازگری که سرکفتن زافر و فتح بیک هات بسایا کرده و ترکا هرما کرده بو واره کی امین بو ولاته کی خو باور جو خو ترجی کول ورنمان جو خو در ترکا او هرما کرده نبو وک کوریدور وک بهره کی جه درباس بون در به آناتولیا ناوین چون خود پشتیوی ترک چون قونیا به دست خستن او راستا قونیای به دست خستن ورا حکمرانی چه کرن و ور بجیبون بله بو وک پایتخت بو وک پایتخت حتی ترکا و کرده هن هجوم تاتاران ترکی دنا هبون بر به کرده بر به ترکا دهاتن سلچوکی و کرده نهیشتن ایدی او کورن او تاتارن دنی وارن تاتار و ترکمن دنی وارن چونکی اونا دهاتن او روشا کرده روشا ترکایا شهرزا مدنی خراب کرن تحریب کرن کرده و ترکا نهیشتن زیده وارن حتی اگر کرده ترکا او مدافع نکرانا خود زنه بلکه او همو قوم آسیا ناوین بلکه قوم سیبیریا بهاتانا او وی کاوسا که مزن چی بیا جخوا 200 سال شوندا maalesef 200 سال 300 سال شوندا او ترس هات میدانه چی بو مغولا هی ایریشا مغولا هات عالم اسلام پایمال کرن کرد و ترک پریشان کرن او جغرافیا خستن گولا خونه و پاشه دیسا خوده نصیب کرد او روش رابو یعنی او اتفاق کرد و ترکا و چاقه پیشیل اوا مغولا گرد بله ایریشا ایجا پشتی شهر سرکفتنا ملازگیره او زمین من بیت او روشا آزادانه بو سبب که کرد هیلا مدنیت دا نویس دا ادبیات دا علم دینی و فنی دا سازیا چیکن مدرسه آوا کن وارگهن تحصیل چیکن و بوی آوای مثلا ایوبیا تی گوتنی دوی مدت حکمرانیا خدا مروانیا دست پید که آبادانیا وارگهن دزگهین خواندن و تحصیله مروانیا جی تابیدات که قاعده که بلند مثلا لجزیره لفارقینه لبتلیسه لآمدیه لشامه کاهیره هاکذا باجار مزن یه گرنگ ای جغرافیا مسلمانا مدرسه گلک مزن چه دکن شفاخانه چه دکن رصدخانه چه دکن و اوا دبه هولدانه که علمی هولدانه که زاستی به هولدانه حتی و دمه هنچ افغانیا ده صلاح الدین ایوبی حکمرانی ایوبی دبیجه برای مدرسه جیک و کرد لیدجین برای دوان مدرسه دا علم تحصیل کردیجی چه به به پیشنیاره به تشویق پرتوکین کردی این درسی جی درد کمن هول دوان مدرسه دا دما ایوبیان دا دما ایوبیا دا تی خواستن تی تشویق کردن فقط پرتوک پیشنی یعنی داویا ایوبیا دا پرتوک درتینی داویا سر دما ایوبیا دا ایشا اف پرتوکی کو درتینی
این اولین عربی و فارسی بون فقط پشتی که ایوبی تشویق دکه زمان کردی ای کردیجی درد کردن و مدرسه الهرم کرداجی چه حتی مثلا هن مدرسه هنه حتی نهاجی وک بنای مزن مثلا بتلیسه هیزانه حکاریه نکسه گلک مدرسه تاریخی هنه کو کلفه وان نه هنه هیل سر پیانن بله ایجا بوی آوای ناسنامه کردیا ستاندارد ناسنامه کردایا دینداریه وک مذهب شافی وک اکولا سنی به اکثریت کردا درد که هوله هر وسا زمان کردی گرانی لسر زاروای کرمانجی ستاندارد بکته بله مثلا پشتی کو اسلامیت قبول کن چی کرده کو پیشی اسلام قبول کن کرده کرمانجن پاشه این سوران pardon kurmanj xu soranj ve kurmanj tem hesabandın Kurdên kurmanj û goran û zaza bi vê awayî İslamiyetê qebûl dikin di wê hêlê de ev zimanê wan jî dibe zimanê elmê zimanê xwendinê bi vê awayî hêla medeniyetê de tevînek yani destekek mezin pêk dînin mesela gele alimê Kurdayê derbarê elmê edebiyatê de elmê dînî de فقه تفسیر حدیثی دا درد کردن هوله و عالم اسلامی بشریت روحانی دکن و افجی تابی مجرد دور درجه پی در پی او پوزه واناج انشالله میپروه. بله هجم اویک گله کی گیرین یا معلومه işte medrese meçed bin ko ilm و irfan و ده بلاف دبه. tabi kitaba şerefxane bittiyse gele ki girin o giringiya ve ekiş dayak o gelek mesajın derbare ve ekide jene. Vjenek bere xubdin beka şerefname da çid nefse me. Ame gava kadın ame mesajı vajib xinin le ame bere xubdin. Malazgirt'te tamaşavanca muşi لو درجه çadakiye ke لو درجه havale ma Ahmet Yokuş he le qade Ahmet Sıbata bxir be iro وک مگو 946 min salvegera serfraziya ya Malazgirt'te Ahmet tabi serokomarci beştare ve merasim edibe hem bahsam merasime hemen ki bikir ko iro mevan ki tejhiye me bahsam serfraziya Malazgirt'te bikin gotna te Ahmet gelek spas Hüseyin Eker İro rehe Sultan Alparslan lekada şeri hazaru hafte yekan da te şat kirin nesdo çulu şeş emina salvegera şeri serfraziya Malazgirt'te İsal bijoş ekimazın u brengin tempiros kirin ve pirozbahi jali kaymakamtiya Malazgirt'e o jali vakfa tiraveta Türkiye teli darxısın bazı roje amadeyi tekirin o doji van çalekiya her vaha despekir o Serokuma Recep Tayyip Erdoğan o Serokvezir Binali Yıldırım beşleri ve pirozbahi ve لحشته و یک باشرین ترکیه لچار آلین ترکیه به هزاران کس به هزاران ولاتی ایو برای خودان مالازگرت یعنی نفوس هجمارا مالازگرت 22,000 ایرو هجمار نفوس مالازگرت بویا نزدیک 100,000 کس ری مالازگرت همو هاتنه گرتن جیبوچی هاتنه اوجی ولاتی جنتن و سرفرازیا مالازگرت پیروز دکن و ره براتی یکیتیا ترکیه جان دادن لبامجی میوان من سروک شراداریا تاتوانه برس فتا آخسویه ازمنی بخیراتن ویجی خبات ویجی گلک گرینگه ویجی سروی خباتن جبو پیروز باهی به سرفرازی درباس و یعنی گرینگیا شر مالازگرت سرفرازیا مالازگرت جبو گله ترکیه چیه گلو بله اجلس پاسیخ و جوارات شینم داویه حبتی شینم حسین بایرات شینم مالا واوا ونجه خیراتن سرچواناتن ایرو ام ویدره azadiya, rızgariya Malazgirt'ten vederine. İsal nastü çilüşeş emin ya Malazgirt'ten de piroz biken inşallah. Tev Türkiye'de, Harame'de herkes İro Malazgirt'te ya. Çünkü Malazgirt pır mühime. Yani çan mühime em dibin ki em hazar sal Kurdu Türk biray heven. İro em tuxazın ki tev cihanı vederida deşta Malazgirt'te da vibratiya me Kurdu Türk bebinin. Çünkü nastü 46 sal avultır Kurdu Türk Havra, Lidjmini
ilişkirin ser düşmeni. Deşta Malazgirt'te jibu azadiya velat, jibu birati ilişkirin ve muvaffak bin. İro Çanakkale ruhi dibin ya zef önemliye tarihida, dirokeda, jivi önemlidir. İro Malazgirt'ta, Diroka Malazgirt'ta zef önemliye. Çünkü eviha velatı, Türk'ü, Kürd'ü, Arab'ü, Acem herkesiye. Me avçak tapiya vi velatı sandiye. İro emci laha. Yeki coş, dengeki, bangeki coş, em tev cihanı ra xazın ki bişinin. Bejin em 1000 sale biray hevin, em de biratiya xwe devam bikin. Hem biratiya dini, hem biratiya velatiyine em. Kes nikarabe vi birati, vi huzuri, vi serfraziya her du milleti bibe paşi. Em inşallah fırsatı dinleden ve deriye hana tev haram eda insanan ve deriye tev velatı Türkiye'de gelide herkesle haya de mina festivale ki coşta em de vi Malazgirt gerivi em de piroz bikin inşallah. Biraz aksoy. Mesela em de bejin şere Malazgirt'e serfraziye ve deriye Anadolu'ya geçti eli geli Türkiye ravekir bu ağa Müslüman vera devi şeri de mesela niyezi 40,000 leşkerin Sultan Abbas'ın bu o de bejin juanji 1000 Kürt bun yani rola geli Kürtçi devi şeri de para neyse. Beli şwe Kürt ve deribin çünkü Ardahane avçak disa İslam'ı, disa Müslüman tevlaha hebin, Kurmancı'na, Kürdü'ne ve deribin şuha. Çakı Selçuk'i Sultan Alparslan hatelaha me biratiya xwe, biratiya İslam'ı, biratiya dini xwe danişan. Mego em biray hevin, em İslam'ın. Sebavi gerek Müslüman bibine yekitiye xwe bidene nişan, ser Roman Diyojen biçin. Alpaslancı Sultan Alpaslancı roja ine kefene xwe li xwe kir Kurd, Türk, biray hev hemî li mêja xwe ine kirin paşê ser leşkera Romeyê Doğu Roman ilişkirin Roman Diyojen ve leşkeri hatne mağlup kirin. Avruş hatta naha 1700 hatta îro ev biratiyane devam dike. Reza Aksoy eğer ko Malazgirt nehata rızgar kirin emkarın bejin Fetha İstanbul'e Fetha Kudüs'e Çanakkale'ci pek ne dağıtın olsa? Beli şuaz 1700 da Anadolu fethi çakı kirin paşe 1405 seyanda İstanbul hatta fethi kirin Kudüs hatta fethi kirin paşe 1915'dan 1916'dan da Çanakkale'de em disa bine yek me disa velatiya xwe velati xwe ji qarşı düşmeni leşkeri düşmeni me muhafaza kir. Yani pır mühime 1700 em tazın ki devamlı em dibêjin 1000 sal hatta 2007 kan inşallah 1000 emini avçak jî em neslê xwe ew 2007 da bigenevi em dixwazin ew coşekî festivalekî mihricanekî nevavî da biratiyê da bila avçak jî pîrozkin azadiya rizgariya Malazgirt'te işte Malazgirt'te em nesli xwe bidene nişan. İro em bidene nişan piştî 1000 salî bilen neslime mahim bidene nişan sebabî zef mühime serok komar jî tivî mühimtihanê dest pê kiriye her ortam her rotajê xwe da dibêje îsal jî te çandserî İsal cara avli yani diyoka yani 1946 sal şuna cara avli serokomareki Türkiye te serfraziya o pirozbahiya Malazgirt neyse. Beli eci ustad zanım ilk defa serokomar vi şekilde da vi coşuti da çünkü daha sadece pirozkirin temeye aynı zamanda mina mihricaneci dervaske hem hesbi
gösteriye van dibide nişan, hem okçuluk dibin vakfa okçuluğu, hem vi bidene nişan, hem tabii konser hene tev mina festivali laha faaliyet de çebe. Mesela laha çadıraki bu seri komar hat çekirin. Hem etrafı vida heft bölge temsil dike, yani her haremi çadır hene. Her harem dibe ki em aynı rengine ayrı beci, haremine ayrı beci, em biray hevin. Em vi mesajı videriden haştuyek vilayet diye heft bölge çadır eda, harem çadır eda lüye hatı temsil kirin, yani mesaj diden tev cihani. Dibin em هشت یک ولایت هفت حرم ام یکن برای هفن به هفره ترکیه نه. بله برزاقلو مثلا امدرانی کو پشتوی شهری رحمه سلطان الپاسان جدارته رومان دیوژه مثلا بریه وی شهر دخوزه کو آخا مسلمانا اشغال بکه لبه دشار دا سلطان الپاسان رومان دیوژن بریندار اسیر دیگره o naber da gelo çi dere bastı be? Tabii Sultan Alparslan roja ineli meşke Rabbi Xuda duat ke muvaffakiyet tıhaze. Ondan sonra orduya xaradı beji ki Sultan-ı Mazın Xuda-i Teala'ya em iro pevra derketine cihadı eğer ev cihad tıhaze biki bila pımara be meydanı ev cihadı nahaze Oğra vi xerebi, emdisa vi zorla nain cihade, ev cihad işe kalbeye, işe ruhiye, işe teslimiyete Xudaya İslamiye. Vi mesajı da paşe dertkeve meydanı. Tabii ki vi meydanı da nava leşkeri Roman Diyojen'da Türk yapıyor. Çepenek ve Uz kabile Türkan yapıyor. Avçak avan Müslümanti hiç kabul nekirbin. Ama Sultan Alparslan hile harbe taktikavi stratejiye ki çekir bu juara haberşan. Bu em ırkı hevdane her ne kadar bu Müslümanlığınca ama em Pavra Türk'ün em tuhazın ki ev Roman, Doğu Roman ne Anadolu'yu işgal neke, ne yurda Müslümanan işgal neke, Müslüman katliama Müslümanan neke. Vusa taktik ki çekirin, evancı Rıza danışan paşe harp çakı dest bir harbe kirin, evancı vi taktiki çekirin, Müslüman, Kürt, Müslüman, Türk, evet mayın çıka bölgeyi de hene avam pehevra vi taktiki çekirin, Xuda Teala avam muvaffak kir, Xuda Teala rüy Müslümana, mazlum, kurmancı, Türk reyni ve van muvaffak kir, jüve hatta laha ilo velat-ı mehamyana, tevane sebavi zavpır mühime inşallah. Evi domedarime, evi cihanı da çavi vi ardiye, çavi vi milletiye, ev milleti hani mazlume Müslümanana Xuda Teala inşallah de fırsat ne de em jî dixwazin ki neslê me em hemî vî şuûrê de bin em biratiya xwe xurt bikin yekîtiya xwe xurt bikin welatê xwe ê me hemiyane em xweyîtî lê bikin em mesaja me hewa ye înşallah îro em hîviya Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan'ın hîviya Serok Wezîr Binali Yıldırım'ın vê derê çand teseri de go 22,000 nüfusu Malazgirt'e heye. Bağırım ki miski 100,000 insanan iro debene vedere vi mesajı tev cihanı ra bejin biratiya hev yekitiya hev em de deste xwe bilind bikin bejin ki ey millet em biray hevin kes nikare ve em jî fırsatê nadin birata me kes nikare rake çünkü ev vi ortamı da zem mühime coğrafyamda da her derede stırka çavan heye, her derede bomba ve gülle tıkatı, evet. Ondan sonra lüye
برایت متنا کشتن زاروکت ما پیرک ما اختیار مت کشتن تv Orta Doğu Müslümanın mazlumun emna hazın ki Türkiye'ci bebe Suriye bebe Irak bebe yer inşallah Türkiye nabe çünkü Türkiye pır mühime pır güçlüye pır hurte inşallah ev hurti büyümevi zede dervaz ke çünkü ev düşman hazın ki yek kaleyi Orta Doğu Müslüman olarak Türkiye maya vici binlahari inşallah iyo em vi mesajı debidin vın karın براتیا ما یکیتیا ما و قلعه ما بالنخاری. برز فتح اقصا گله گله سپاس می‌جوره. امروز سپاس کن که حسین راز سلام و رضا خاطرشینم. بله سپاس. بله حسین اکر ادخوزم جی قادا پیروزباهی جی نشان یادم نه حواله من کامرمان حواله من محمد امک نشان یابده پیروزباهی لوی قاده ورکرین دو دست پیکر بو ایروجی به بشتریا سرکمار رجب طایب اردوان او به بشتریا سرکوزیر بینالی یلدرم ایرو به جوش کی مزن سرفرازیا فتح مالازگیرتی وره پیروز کردن لیورا نیدیسا بخینه گل به صدان زیاده دیسا سپوروان جی هات نورا یعنی لیورا چالکیان هزار هفته یکی دا سوار حساب سوار ببین تیرا باوجن دوی شر مالازگیت دا تیر آویتن گلک مو یعنی شر تیر آویتن بو جبرویجی سپوروان شر مالازگیت به تیرا باوجن او جام بدن شروی سرکمان رجب طایب Erdoğancı evre likona erune velatiya ziyaretke mitinge bir de balbekşine serfrazya Malazgirt'te pişici evre van kona göre haft kon brasezde tonun brası haft kon jiheye jibu her haram ki kon ekiyatiye şeredari nüve harame parlamenterin nüve harame disa endamen sazin jivaki nüve harameci hamu evren likona ben jibu birati jibu yekitiya Türkiye'ci evci livrabın İsal brası serfrazya Malazgirt'te bir coşeki rengin pırmazan teli darxısın cara avleko Serokomar Recep Tayyip Erdoğan evci beştari ve pirozbahid be pirozbahi do despekri nahaji liqade ci bom legerine bombe hat görün velati ji hedi tem ve kade disa evareci konser cihane yani çalakiyen rengin hane hünermenden harameci derin sahne konserci bidin listikvan şaroger disa şer Malazgirt'te listiki ho cambın yani liberal Malazgirt'te gelek coşeki mazın haye emi caran liser ekran terete göre emi bizindi ve inen nişandan Hüseyin Eker. ده 2007 دا سرفرزیا مالازگیرت دا سلطان آلپاسلان رومن دیوژن حربک جبونا روجلات نافین بکی پیشمد 1000 سال تسیر کر حربک گلک مزن چکر لشکر سلطان آلپاسلان نزدیکا 20000 بو رومن دیوژن 7000 بو سر 20000 سلطان آلپاسلان 10000 جی عسکری کرد سواری کرد عشیره کرد دستان سلطان آلپاسلان bu 3000 دناف عسكري رومان ديوجنجي تركي بتشنيغا هبو مثلا حقيقة حربة حق باطل بو حربة مسوانو خاچيان بو خيرا كردا امكان ور ببين حربة مسوانا خزنشكر اف اتفاقات چتو بو دري انادولي جو تركارا بو جویت 3 سال شون و حرب میریا کفلون چه بو 1376 دا روما گوتن امی ترکا مسلمانا جا آنادولی بابین او حربا جوان دا کر و حتی نوکا کرد و ترک براتیا که دا دناف آنادولی دا به هفدورا حیاتا خود بردوام دکه نوکا قیمت هفی چیه او ایروجی برایه ایروجی جا روژل جا Anadolu evhevire ve nüvveda levdedin hatta şmara car ittifakak lazım. Belki emdi belki Bizans Rum'tunun hey çututun Amerika'yı İngiltere'yi İran'yı
ev hevduran cahd qadara Türk Kurdaburi yek cahd rojulata navin jihzar sal şun ve say kısmi koçu bu şun ve cahd nüfede çedi be ilo mesela hevleri referandum çedi be li Suriye harbek gelek mezin çedi be cahd Türk Kurd garip hevdura bemeşin dostu düşmanı bana cahd bunu yek be ruhi ümmeti بروحي إسلامي بروحي قرآني كذلك اتفاقي جارد شيء بقول خدي علي وان بك أو بك ويلو جارد حرب هنا يعني جارد بانزة ترميه مثلا جارد باتفاق كرد وتركا بالديمقراطية جارد لازم قفانم هفدر اتفاق شيء بك لسر شيء بك لسر روحي ملاز قرتي شيء بك لسر روحي شالدران لسر روحي شانقلي شيء بك حرث دب هفدر خلص به يعني بنجاة برس بقوميته بسر شخصه وقت قهم بمشن ويك ناقين جاكي مثلا إيرو سوريا هلاك بون إيرو العراق هبتر 7 سال كرد هلاك بون ترك جوان خرابتره عربي جوان خرابتره يعني عجمجي حتاني 10 سال بري جوانا 10 قاتي خرابتر بو gerek em tişteki falan bakın hak batıl dostu düşman 1000 sal beri li ki deribun card bereyim mesela dinav askeri Ruma'da peçenek yapam peçenek Türk bun kuman yapam kuman Türk bun fakat Kürt mesela Kürdü Türk bun yek ruhi van çubu ruhi van İslamiyet ve ehira duçumu haçyan bu şu bir para hati harbi dikin İnsanı gibi ser ruhi em bir kavmiyeti necat peresti bemeşin ayrı ser ruhi iman ser ruhi İslami bemeşin ayrı hakikaten Türk Kürt vakti ser İslami ser ümmeti bemeşin خد تعالى حد يوم مزافرة هزار و هفته و یکاده و گاوی دو حب دولت کرده هبون یک فرقیم بو اوی پایتختیوی و یادشی دولت شدادی بو دولت شدادی جی اوی يعني پایتختیوی نها او آخو عرضه کدستی ارمنیا دیه و آذری و ارمنی سیف شریه بود دیگه خراب واقعی بو لوان منطقه بو او شر جی وکی شر اسلامی بی يعني نه شر ملتی که نه شر ترکایه نه عربایه نه کردایه شر ناوینا بیزانسیا ده و قوت مسلمان ده چی بوده بیزانسی فلانه و اوی مایشی مسلمانه و گاوی بغدا پایتخت حمی اسلامی بو و عباسیا او دکرا يعني اوی وان امیر اسلامی عباسی بون شاخ عباسیا ده اویا تنگاسی ده ناوین اسلامی ده و بیزانسیا ده تنگاسی که نخوشی بو دوی شاخی ده لازم بو شرک لوی داری بقومی یا او شرجی وقت کوچی بو کردجی و قوت آلپاسلان جی و قوت دیشی محقق ده ناوا وی شری ده جی خواه گرتنه و شرک لوی چی بو و اسلام بسرکتیه یعنی قوت اسلامی بسرکتن yani Kürt beşin melmalaz giri deriye Anadolu iştirkare vekir veya galata Kürt ne şuna jbo ku deriye vekir ne şuna işari vekir ne Kürt eğer ku Alparslan ev pişkiriya vekir ben jbo İslamiye u jbo ku 1404 sal bu 1404 sal bu yani beriya Hazreti İsa da 333 sala hatta Avroji أو عرض وأخذ بني حكمة بني إشغال أو دبو إشغال بيزانسيا وروما دبو لوي داري شري إسلامي وشري بيزانسيا قوات الإسلام تشبن أوي بديركتيفا أوي خليفة بغداد أو شرات يشكل ديركتيفا وان جيتي ده يعني وان خواستیه آلپاسلان خواستیه که وی شری اوکن یعنی وی مسئله حل بکن و تی حل کرنجی و او حل کرنجی جبو کرداجی گلک تشتکی باشه 1404 ساله بیزانسی لسر نفسا کردار رونشتنه و او روشی او شر بسرکفتن او کریه داوی لیواتیه و تو تخوزی بیجه او امته تخوزی بیجه اسلامیه فرخوی ناکم به تماشاوان لهجه سرفرازیا مالاز گرتی هم داخفن ده برنامه که تایبت دا لسر 946 ایرو سالوگرا و سرفرازیا هم به که داخفن بینه بیره خواه یعنی ام تشتکی بفکرن نظام گلو پیوا مالاز گرت چه ده بنفسا؟ ما مستبرسن که بلافوکا که نفسه هجای من لناف هرمه و کسی که لویدن بحثت بجن ملاز گرت
ناوی ملازگری دبیجن جورتی راست اصلا دبیجن اوها ناو هرمی دا لملازگری موشی کوپی آغر در دوره اف تعبیر مشهوره یعنی ناو گل دا تی گوتن که ناوی ملازگری جم ملازگرتی بله تی ملازگرت چی معنی اوه که یعنی ما لازگرت ما بلز مزوگرت ایجا طبی راستی ویا تاریخی چیه چوایه ام برفرهی ویا نزانن اما لی معنی وی راسته یعنی وردا اوراش ده نشاندان کو رولا کردا یا به دست خستنا ملازگری دا دیار ده سرکه بله اوا ویا ده نشاندان ها هنک مثلا دبیجن حتی ملازگرت یعنی مجلازگرت بله مجلازگرت اما پاش گوهریه فرم گوهراندیه بیه ملازگرت لاز دکا و چاقی روم خریستیان دبن حکم بیزانس دا بو ایجا آلیه روما دبن حکم لازا دا بو ملازگرت هنک دبیجن اوا جورتی لی راستی چی دبه برابه یعنی اصابه و نبیجی لی اف گوتنا کو کرد هرمی کرد سرحد خاصتا ای ملازگری و موشه در دوره که بلیو دکن تاریخ داجی تینن راستیه که داده نشاندان که رولا کرده ده گرتنا ملازگری دا ده فتح ملازگری دا به دست خستنا ملازگری دا رولا که گرینگه و سرکه بله لی مثلا تاریخ قبل مرو قید بری ای تاریخی دنیره ماناس ناوی ماناس قید تاریخ قدیم داجه ماناس بله او وک ماناس در باسته با اما کردا کو ملز گرت کو اولی آنینه افجی عالیه معنی دا عالیه کلمه دا تاریخی نینه او عالی کی اما عالیه معنی دا روله کی مهم ده نشاندان بحثا روله کر معلومه حتی سال 10,000 بله کس بحثا کردا لودره شراکی کرنه آلیکاریا ترکا کرنه آلپارستان کرنه کو بخیره کردا کو اوجی نشترجین ودره بون پیشا ترکا کو کرد لوی هرمه بل آنادولیه بون کسی بحثا حتی سال 10,000 جبکو اسیمیلاسیون هبو انکار هبو و دگوتن شکیب ساتنه به کسی که وی هرمی بونه ناوی آنجی بلیم نت کرن تابی 10,000 ور باوانس که 17 ساله ام بحثای دی بجن وی شریدا وی سرفرازی رولا کرداجی هبیه تابی اویه کلی که گرینگه جبر کو به ساله و شارتن لی راستی هر تم درتی هولی اویه که جبسا بلیم بکن هجه من معلومه گرینگی سرفرازی یا ملاز گرته یعنی دوی وره فهم کرنه دوی گنجی ما خورت ما دوی وی که باش بزن بن جبر کو باوی ما باپیری ما کالی ما لوی شره دا دوی حرب دا شر کرن پیشتیوی ایوبی هاتن صلاح الدین ایوبی هات کو اتفاق که مسلمانا گرکی گرینگ هبو لوی هرم الانادولیه دوی مرف چو وی گرینگیه بگره ام داوی دا وی که بجن بله مجارجی حقیقت مهمه یعنی درسا کو مرف جه بگره یعنی جی مرف چوا انالیز بکه چوا نزیکی وی سرکفتنه به او چیکه مهمه مرف چوا نزیک به روشه وسا چه به بله راست مثلا سر چاک تاجی آنی زمان سر جمهوریت دا گاوا جمهوریت سری دا کو چه بو به اتفاق کرد و ترکا چه بو چونکه شهر چاناقاله داجی دیسا نمونه که اتفاق کرد و ترکا چه بو هیچم یا چالدرانی داشته هبو یا چالدرانی داشته هبو چاک ما مسته شاکر اپیوز دمرجی بس کر چالدرانی داشتی او اتفاق هبو حتی از خود دروکناس روشنبیر سیاستمدار دبیجن خاصتا ای کرد دبیجن کرد و ترک به تاریخ دا سه هیامین گرینگ دا سه قوناغین حیاتی دا هفکاری کرنه و اف هفکاری حیات آوان جتنبون رزگار کریه بله یک آم ملازگری یعنی شهر ملازگری دا کرد و ترکا هفکاری کر بله و وارو وارگه کردا تثبیت بو کش بو حتی تی گوتنیم که جارا اول سلچوکیا جورا کردستان کردا کریه یعنی هریما کرده هبو اما با آواک رسمی سلچوکیا هریما کرده بناف کریه جغرافیا وان تثبیت کریه و کرد جی لگور و
روشی جیانه و منیت ساز کرنه و علم و عرفان درخست را پیش سلجوقی جی ترک بون ترک بون اری لی بخیر و اتفاق داش هفته قبول کرنه هفته استفاده کرنه هفته را بونه آلیکار او روشا هفکاری اوسا دست بکنه پاشه ده شهر چالدرانه دا اوه هفکاری دیسا خواهد دانشاندن چما و دمه شیعین ایرانی به تعصب مذهبی ایریش ترکا و کردا کر و هریما دخسته بن دست خو قتل عام پیک دانی پاشه کرد و ترکا دیتن که نممکنه که یک بسری خواه برخواه بده لهمداری وان ایریشا اتفاق چه دکن و بوی اتفاقی سر دکوین دشار چالدرانه دا حتی او عالم عربا جی دکوه و اتفاقا کرد و ترکا و حریما کردا دیسا آزاد تو به حریما ترکا آزاد تو به هر وسا او اتفاق پیکتی اساسی داجی چاناقاله چاکته گو ایجا چاناقاله داج او هفکاری پیکتی فقط سر جمهوریت دا او سوز و پیمان کو کرد و ترکا هفزرا کرن او هفکاریا کو کرن پشتی دمه که حتی زاگونا بنگهین اب 24 دا او اتفاق دی انکار کرن زاگونا 21 دا او اتفاق هيا به اتفاق ترک و کردا به هفکاریه به درگاه کفالت قبول کرن فقط او روش پر دوام ناکه او 24 دا ناسنامه کردات انکار کرن د ماده 8 زاگونا 24 دا دبه هر کس ترکه زمان دن تنون قدخه پروبلم دست بید که ام وی روش حتی سال 2000 دوام دکه سال 2000 او روشا کردان ناب کردا تی انکار کرن تیم بنجل کرن پشتی سال 2000 دیسا راستی تی میدان حتی گوتنک هی ماموسته ما یونیورسیته دا گاوان ملوانه زانیگه هوانه دخون ماموسته ما نو درسی دا اوک گوت حدیثه کو مسئله گوت و روشی جی ایزاحت که برهنه که مسئله جی خوش به از بوید بیشم گو دوره که دزو ریبر پیشه کاروان دگرن پیشه کاروان دگرن ایجا اهل کاروان ده پرسن تو کجان عشیری کوی فلان او ما مستی مجی جو محمد پکر جو تطوانه سلام خوشی جراتشینم ایجا دبی پرسیا گوتی از و عشیره اهل کاروان جو دزو ریبر را گوتیه ایدن گوتیه تو کی گوتی اجی شیخم گوتیه تو کجان شیخه گوتی ام شیخ بادای مه هنه که اوا tam dedi tabi badayı çıkar şey gotu rast gotu İşte ligor ve mesele İşte nerina tarihi deroki gelen meru rast benirkhine rastiya ve beje yani osa kharti o bencel kırın nabe yani ve İşte dirok gotu rast gotu o gere osa teviyay badayı nebe İşte pişti 2000 salin 2000 rola kurda bu avaki rast, bu avaki dürüst derket meydanı ve avaç xud qeyd tarihi da, Portugal tarihi da, Şeref Xan da, İbn Erzaq da, Portugal Dirok da evrola kurda heyecbe. İşte fakat çi bu Ravşa Türkiye'ye gevn. Dekan pişti salin 2000 Türkiye'ye nu çebu, Türkiye'ye nujen avaki teze çebu, o zihniyeta Türkiye'ye gevn çabu guheri. Yani nerina kemalist, nerina ırkperest Türkayeti puç bu, ji hüküm derket o nerina ke berfere ku hamu nasname bavariyin le Türkiye, Kurdu Türk, Sunni Alevi hamu vek rengin Türkiye vek zenginliğin velat hatın kabul kırın. Pişti ku hatın kabul kırın rola kurda, tesira kurda, hevkariya kurda dve zaferi da dve serkeftini da hatta kabul kırın. Tişki gelek mühim. Beli. Hece min gerek spas ki Malata ve akademisyen Brez Nevzat Eminoğlu ilo mevanim bu. Malata ve mebahsa Malazgirt'e Serfraziye Malazgirt'e kir. Temeneşkan tahati. O da kemaniyata ne de? Sağ olun spas. Temaşavan hece malume de dinav diro ke damev dinere ko ittifaka Kürda Türka bi Malazgirt'e bi Çaldıran'e bi Serfraziya Çanakkale ya da veji
bazıtır mehye bu ko ittifaka ka geleki giring bu ev jî biratiya Kurda o Tirka nişan dide em vê yekê ji bêjin ku di dîrokê da ev yek jî heye me jî behsa vê yekê kir pirtûkeka me heye pirtûka Şakir Ep Özdemir heye ew jî behsa ittifaka Osmaniye dema Osmaniyan da ittifaka Kurda Tirka dike em ê vê pirtûkê danasine vê pirtûkê xatir jî xwazin sibê saet nihan da dîsa me diger hevdû Sadamîn sala Tifaka Kurd û Osmaniyan. Siyasetmedar û lêkolînerê Kurd Şakir Ep Özdemirê ku heta niha li ser Kurdan û tarîxa wan gelek pirtûknivîsîne di pirtûkê dîn li ser dîrokê li Pirtûkxaneya Kurdî zêde kir. Pirtûkên herî dawiyên Ep Özdemir yek bi Kurdî û yek jî bi Tirkî derket. Pirtûka bi Kurdî ya bi navê medreseyên Kurdistanê di dewra Mîran û Nexşîbendiyan de ji weşanê Nûbiharê, pirtûka bi Tirkî jî ya bi navê pênsedemîn sala Tifaka Kurd û Osmaniyan ji weşanê Vengê derket. Her du pirtûk jî li ser dîroka Kurdistanê û derbarê mîr, medrese, ilm û zanista Kurdistanê de agahiyên nû û berfireh didin xwînerên xwe. Pirtûka pênsedemîn sala Tifaka Kurd û Osmaniyan di çarçoveya pirsên 21 pirsên akademîk ê li ser dîroka Kurdî hatiye hûnandin û Ep Özdemir pirtûk da beşî 26 sernavan kiriye. Di wan serênavan de berê xwînerên xwe dide sedemên Peymana Amasyayê yad sala 1514 de Kurdnambeya Osmanî û mîretiyên Kurdan de hatibû îmzekirin. Li hêladin nivîskar atmosfera siyasî û dîrokî jî eşkere dike û dide zanin ku mîretiyên Kurdistanê bi Peymana Amasyayê re li Kurdistanê statuya xwe ji dewletên cîran re eşkere kirine û ispat kirine. Cudahiyeke di nav pirtûkê jî ew e ku nivîskar gelek belge û kronîk nameyên serdema 16 jî di dawiya pirtûkê de bicî kirine û şîroveya wan jî kiriye. Pirtûk çiqas weke pirtûkeke dîrokî û lêkolînê xwe ya bikê jî derbarê civata Kurdan de jî agahiyan dide û rê lêkolîneran vedike. Pirtûk pênsedemîn sala Tifaka Kurd û Osmaniyan. Nivîskar Şakir Ep Özdemir. Weşanxane Veng.